Bapak Gas yang punya candi jiwa. Bapak tong nukoning ini tenariga kalayang ngawah narik pamitan. Bapak Gas yang punya candi jiwa Kerwasiatan Bapak Haji Dau hadir. Bapak Haji Dau Sore Sekdes Atari Miok Bajaya kekaasan Oke Hairi Bajaya Wakil Bapak Jebaya tong nukoning ini tenarigang Aramana bayang-bayang deui aduh sayang aturan kapayun Haji Dau deui anu mana Haji Dau deui kapayunan aturan deui sayang anu mana Tulisman Haji Dau songore Ajo meakok keasan Abang Ramber hadir. Apa Bagas yang punya candi jiwa dibayar deui Ulis Bokir aturan kapayun beres siap. panci berwasiatan Oh Bapak lari bola sore sore meongko keasan Bapak Abrab ketua baju Bapak biru hadir. nukoning tiba datang Pak Abrab ketua baju biru hadir. Pak Abra ketua banyak biru aduh saya Pak Dau anu bagus aturan kapayun nu mana deui saya Pak Dede banyak biru deui kapayun Pak Dede banyak biru anu bagus Abagas ketua Gibas Bapak Tirtajaya tong ya. nu kering itu teh moal deui Ya dengan iya Gibas. di langit pamit Bapak tong nu kering itu tiba moal deui Abang ketua banyak biru saya Payong Sadewa video shooting beres. aturan Gambar papayun suara deui gede gambar jelas. Anu rasa sabades MC jadi anu mana Aulis bule ayah. ulis boleh Komen. anu bagus Bapak Yusman. aturan papayun Pak Yusman Panjingkiran hadir. sore meong keasan tuti datang kita pamit begitu pamit Api Alex saja. Argas Oleh Bengkok. Api boleh. Alex saja ayah. potong lukun itu tiba deui Api Alex saja. rasain sama desa anu bagus Ariki. Padede baju biru anu bagus kapayun Api Alex saja ayah. Padede Ariki. baju biru Mangkok keasan Dasar. Mapatong nukoring untuk narega Kalayang ngabaan arek pamintan Mama tong ngajong-ajong Api Alex saja GBI. Abrak ketua baju biru anu saya Ayah mak. oleh saya boleh anu bagus di sayang Hari Mama Jaida Parida kamana ya? apa dede baju biru anu bagus Oh, papayun telah Aulis maan barabai. malu rasa sabades desa yang sayang Sadu kapayun kula. sogari Haji Dau. meako kosan Arman bayang-bayang Arman. Armana bayang-bayang dibayar deui Bapak Haji Daris, Bapak calon dewa tapi aturan Haji Dau anu sayang Arman Arman bayang-bayang pancing kerasiatan Arman bayang-bayang Karena alim kena. maju kalau mau Arman bayang-bayang beres. Haji Dau ayah. Abdi abdi gepong Arman bayang-bayang. Arman bayang-bayang wah bapak deui Oh, bobogohan deui
Ari ade bos Arman bayang-bayang anoman Haji Dau putus tali bisa disambungkan deui aduh pagaci nata nata Arman bayang-bayang anu bagus Aya Ari tapi untuk boga jujur Haji Usman Ari tos sanggup tanggung jawab kabur Bapak Haji Usman pajikiran aya Arman bayang-bayang bobo lamun Haji Dau kepegat hujan di sarung anak padedek baju biru aduh sayang ada ketua baju biru anu bager Aulis Bokir minatu rasa sama Aulis desa Bokir aduh ayu Aulis Bokir orang lempang rendengan ini mau orang panjang gaduh tenangan Aulis Bokir tapi lamun malam yang aku ada sok dengarti sok para daeng di kamagung rasain taksir adei iya di jantungakeun Kujang parasain Haji Dau aya aduh sayang aturang kapayun deui Asek des Antari Bajaya Neglasari asep tes acang Bos Cohai Bos Yoga bos cahaya deui Bapak Biong Mama Biong bos cahaya na bageun hadir Bapak Abra bayar sayang di sarangan adanya Haji Dau ari kapayunan Raja Cep di sarangan bos cahaya na bageun anu mana Rumput di orang di sarangan Haji Dau anu bageun Raja Acep Putra Bungsu aduh Kertajaya ayu Pabayuran aya Raja Acep Pajace apa Dewi aduh bageun Haji Dau Haji Dau pasuung Bos Uung Haji Dau anu bageun aduh sayang Haji Dau anu bageun aya kurang kubuun atuh Bos Uung Haji Dau masuk anu bageun dibayar deui Haji Dau masuk ari kapayunan sayang beres rikat Haji Dau anu bageun Haji Dau ayu Haji Dau anu mana turang kapayun beres gubergan Haji Dau tapi untuk Raja Acep anjangna apa hujan ari mau ngisinakeun tunangan Haji Dau anu bager aduh anu mama Haji Dau Haji Dau deui anu bager ari nu sayang kapayun beres bisa Haji Dau tapi ampun apa dita malangi aku aturan kapayun luar biasa Haji Dau anu bager pas sore jalan-jalan beberejan ngaceliung oh kacamata rebeng Abagas Ketua Gibas Haji Dau anu bager Gibas aya socang buni Ari Abagas aya yang punya gelar pasar gilir kanu herang apa dede banyu biru anu pangbageurna bos Arif sayang bos Arif mata karencang Bapak Haji Darwi bos Arif anu pangbageurna Arif debe seko kapan ada
sayang apa dedek banyu biru dei Haji Dau anu bager pada rasu anu bager apa lu rasain sama desa aturan kapayun dei apa lu rasain sama desa aduh ribet Iya, di Bapak Dewan dan juga pindah Bapak Haji Darwis. sekarang apa dedek banyu biru anu bager sudah menecrong Hari Bapak Haji Daud. Haji Dau anu bager istilah aja Bapak Haji Daud. Haji Dau menara kacang Anu sifat Sanai Bang Laris. kaitu Sanai are kaieu Aujang Arif. sanesna itu kaieu arah kedua baju biru tapi keakhir apa rasa sama desa Berpercaya. ade beo sepuh Arif, Bang Laris. bos ari kapadang kemantai Karachi Lalala. bos ari pada bager ngajak kemut Bapak Haji. apa dedek banyu biru dibayar deui Aose kayak apa Aose. dedek banyu biru anu bager Aose. jaga berayang Aose. gular gilir sampai ke daerah Bapak apa Haji. rasa sama desa anu sayang perasa bos ari anu mana apa ketua baju biru Bos Uli. aduh ribet Bos Uli. pindah banget kelarang Bapak Uli. ada ketua baju biru sudah menecrong kayu istilah aja Bapak Biong. Bos sane itu Bapak Biong. sane Anu sifat are kaieu Bapak Biong. saneska itu kaieu bos ari tapi jalur kaki Amadore. apa rasa sama desa Pada walima. apa sesore Akad tua. Pada walima. jalan aja begini aja Amadore. pak dede banyu biru Bang Laris. nadariu Bos Uli atau mangko baca materi Bapak Uli. arman bayang-bayang Humas. sedapun di Bapak arman Haji Usman. gular gilir Putra sampai kamera Bapak Haji Usman. arman bayang-bayang Putra Sadewa. anu sayang Bapak Haji Usman. arman deui papayun deui Bapak Uli. arman bayang-bayang Humas. aduh ribet Bapak Haji Usman. pindah banget kelarang Anu Rindu. arman Anu Rindu. sudah menecrong Putra Sadewa. Anu dan istri selanjang Anu Rindu. Haji Dau sane itu Anu Rindu. Haji Dau bos cacang anu bager Bos Uli. saneska Bos Uli. itu kaieu Bos Uli. Haji Dau Bos Uli. abaga sayang abaga yang punya caduk jiwa aduh seharian Aujang Arif. abagan di sanglengitan anami atina tadi pisan abaga yang punya candi jiwa anu bager Jika dapat aduh seharian Bapak Dewan. abaga yang punya candi jiwa sayang nami atina Bapak Bagas. tadi pisan Bapak Dewan. apakah punya jadi jiwa dibayar deh apakah lamun penting sering nyarin apakah sok bombar kaelin lumayan hati kuring dupe pendek arere Ojang Muhammad Muhi ayah matur hadir itu ari nalamunan apakah ari anu sayang Ojang Muhi. no bagi Ojang Muhammad Muhi. papayunan ari apakah punya
jadi jiwa hari dong. Aduh ku Mariana Ay hadir nuhun. Ari baik sayang Ari sayang apa kosong punya jadi jiwa rumah gede apa yuna Ari bos lamun petia seril nyari Abagas. padi dau Ari. ngamagar Ari bos muda. ngamagar Cahya hadir. halo Abagas. aturan terus Dan jiwa. fokus